lakini bado Jesus ijapatikana. Jo Islam maudak Gatundu North County ma Kiambu koro dwaro ni mondo piny owacho onywandige chenro mag dongruok ka giwacho ni osebed kaweyo gi oko kuom thuolo malach. Giwacho ni piny owacho osebed karango wengegi e chiwo thuolo mag ndiko tije ka jogi mosomo medo mana dong' e udi. Kotelne kod jadolo margi en Maina Hamisi, jo Islam go wacho ni onge chenro moro amora ma tend county ma Kiambu osenywandogie kendo kata ywak margi mondo gernegi miskiti pok onyayo lemo. Gilose nyasi mar pogo chiemo ne jogo man kod nok mar chiemo e gwenge ma Mutuma mayudore e county ma Kiambu. Nimekuja hapa kuswali na Waislamu wa hapa na nikapokea malalamishi mengi kutokea kwa jamii hii ambayo iko hapa, ambao ni Waislamu na ni wengi na ni Wakikuyu wa hapa na ni wazaliwa wa hapa, na wamelalamikia sana masuala ambayo mambo ambayo yanahusiana na serikali. Inapokuwa imetokea mambo ya serikali wanasema kwamba hawahusishi. So sisi ni ombi letu, kama unaweza kukutana na sisi tuweze kukaa pamoja tujadili, na machairman wako hapa na sisi viongozi wa upande wa serikali tukutane pamoja, tutapatia representative wako hizi namba wakufikishie, ili kama utakuwa tuna mazungumzo na wewe itakuwa vizuri zaidi.